Mayam Bukhrum Sari, don't need impact news. Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events. Mayam Butaram Okcheri. Manipur the Ladiba, Tabak Pangdabi, Kudong Chadaba, Nahasing the Tanari, Mayam si, Kohan of Gidam to Manipur, Lenga can make it Suyam Kana Honori, at the same time, Lenga Katana Tongan Ba, Lanai Musing, Lanai organization sing the Su, Manipurgi Manunda, Tongan Ba Kontang sing, private level, the personal level, the Pantoktona, Honadona, Hariba, Kudong Chadab Mayam, Tenariba, Tabak Pangdabi, unemployment, poverty, Awa Mayam si, Masi Kohan of Yam Honori, Hariba Tanjasi, the Manipurgi Nahamayamna, Yamna Toina. कोई मरु इन बिजनेस की सर्कल दा लाख मतम दा बिजनेस अमत तौर है लाख मतम दा स्टार्टअप कंपनी मचा अमा ओइना हौदोक याय हाबगी वाफम दियाम ताना बा दुबो स्टार्टअप से कमायना हौदोक तगे स्टार्टअप है से तसेंग हंगजलुरगना करिनो हाबगी मतंग दा अदुगा मणिपुर दा नहासिंग स्टार्टअप तौर मतम दा कनागुमा अमना स्टार्टअप तौर मतम दा कना कना ना मतेंग पांगबी यापगी कना कना ना कोलैबोरेट तोबी यापगी कना ना इन्वेस्ट तोबी कदगे हाबगी यामना चावबा क्वेश्चन मयाम लरी तो आतो मखंगी क्वेश्चन सिंग नि हाइरबा क्वेश्चन सिंग असिदा कोई मणिपुर दगी दी हौखरगा मणिपुर की मापान दा लेखरबा मरु ओइना लेबासिगी वांगमदा इंडिया की वांगमदा लेखरबा फॉरेन दा लेखरबा है तारा ब्रोत लेखरबा सिंग असिना डायस्पोरा मणिपुरी डायस्पोरा सिंग असिना अमुक हलक लगा हलक तब तारगसु हन्न येंगगा मणिपुर की नहासिगी दमकता मणिपुर की दमकता हौगललिबा स्टार्टअप सिंग असिदा करमना मतेंग पांगबा यागदगे हाइबसिगी मतंगदा खनन नेगदम तंगसी इम्पैक्ट न्यूज की स्टूडियो लेंसन लेबिरबसी joining us tonight on Manung Hutna Nibiaa Consultancy Pvt Ltd की CEO Aeroshil Nameirakpam ni hamter Aeroshil bataramok cheri welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us all the way from North America, all the way from Houston, Havatare, Aduga, North America, Manipuri Association Nama hai Nakhana Association Sigi General Secretary everyba, Oja Roshan Ngangom ni, Oja Roshan Bataramok welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Manipur Chamber of Commerce and Industry MCCI ki General Secretary everyba, Oja Jotin, Thokchom ni, Oja Jotin Bataramok welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si ai Aeroshil da hana lagcha hai tare Aeroshil की कंसल्टेंसी फॉर्म निबिया कंसल्टेंसी से मणिपुर की नहा सिंह दा कोई स्टार्टअप कंपनी में आमसी लाख मतम दा मखोई दा मतेंग पानो यांकन होनरी मरम दुना टू स्टार्ट द डिस्कशन एरोसेल दे हना गुजर है तारे स्टार्टअप कंपनी में हम हौना तोरे स्टार्टअप हम नंगसु तो वैसु तो हाबे वाफम दिलोई वारी सानाबा बिजनेस हम हौदोसी गायना दुगा करिनो स्टार्टअप है ना हंगुरगा दी मदुगे पाखोम हेक पीबा ngam मयाम से मरकता हेक पनबुगुम तौबा दुगा मियाम दसु स्टार्टअप हाइबा कॉन्सेप्ट हम दिलै माने दि खंगागा मोसु तसेंग करिनो दि चंगसलु तो मयाम से यावरी दुगा फजना खंगबा मिसु मयाम लैरी अदबो खरे हेना यामना लाइना ख्वाइदगी इचम चंबा वाहिदा खंगन बया मोंग हाय तारे स्टार्टअप कंपनी है करिनो स्टार्टअप कंपनी की इन सिग्निफिकेंस मरुई बसे कोई मणिपुर गुम्बा सोसाइटी अमदा मसिना कराई फाव काना पीबा याबगे स्टार्टअप कंपनी ना नॉर्मल एंटरप्राइजेस सिंग दगे करमाइन खेनगे हाबतो खितंग थंबिरम नोइजे अखोई की स्टार्टअप कंपनी हाबगी डेफिनेशन जे अखोई यंगजगे हाइतारदी अखोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से का स्टार्टअप से कई डिफरेंस ले जे हाना जे होबम दका ता ओके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सिंग से दी अखोई की मार्केट से अखोई मणिपुर मनुंग द पोचे सारगा योनबा अदमाना याम लिमिटेड ओवर मार्केट अखोई फोकस तौजे अदो स्टार्टअप कंपनी में सेम के हाइतारदी ग्लोबल मार्केट से यंग कनेबा आइना ग्लोब आइगी पोचे कमाय तो योनगनीना अदुगा स्टार्टअप कंपनी सिंग दी अखोई ने यंग से exponential growth over yaba ahamada small medium enterprises di akhoi na handak quarter na revenue cam generate tawni next quarter na cam generate tawni na adu focus tawe startup company na ai company se hana ngasi 500 member le amdagi next day na 5000 member kamai to lakani yam exponential growth over yaba gi adu gi opportunity le yaba okay aduga atuba difference ama haraga na startup company se akhoi gi intellectual property gi akhoi gi unique innovative ideas in the anam focus tawse anoba idea anoba product anoba service ma create to base mane okay service ta haraga na akhoi gi normal leisure business processing se problem ma leitari problem da kamai to solve tawni natraga madi process to amu hena kamai na improve to hongani haiba example en hajar ge uber ola hai se startup company amne hai ado moina solve to problem se question te hana taxi service le am da banate adu taxi service leita moina solve to bodi passenger se ga driver se ga connection na problem laiba hana di passenger sing sina mafam amda salaga taxi lo da bayam de driver sing su du gari da khoitau thoraga passenger thinarame hoiti app amana puthoga app to na khoi gi ngasai gi passenger ga driver sing connection tongna ba application na puthoraga moina connection tawlaga problem am solve to bune ba adu sumaina tawba idea sing ja khoina startup idea ne lo ne okay ado startup idea se मसी एग्जीक्यूट तो है तारगदी अखोगी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ता है तारे मालेम की ओइना ऑपरेट तौर कदब अमागी ऑपरेशन की स्केल से सी वेगे दुइने ओके सो सिदा खितंग हेना खरग हेना है तारे आइडिया शेयर तो बिनो बे ओजा रो संदेश लाखि ओजा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SME ꯗꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯃꯅ SME ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ small and medium enterprises na koi local level da national level da tobudu oiduri bra duga koi startups in only global level tobu tang do oiduri kamaina yengbu ya kitang haibiram aigi mot di saigi startup se with the ultimate goal of saigi global the focus to work where su saigi local da hana okay saigi start tormaga sai kari haini demo gi type ta hana horaga Maduna Aeroshil Hybrid Mina exponential growth or aga global work pese masina koigi ultimate goal oi doine ana Alibaba boire Uber Ola hai Airbnb moi se aseng be hai radi moi product lay banate moi Airbnb na kesu hotel on to banate na to yum on to banate Uber na kesu taxi on to banate Alibaba na not a single product on to banate but all they are solving is kasai gi marakta keno consumer ga ngasai gi vendor ga mayam sing se connect on ba across the world an ultimate goal se moi across the world na koi adubu ngasai moi horak pa se ngasai gi Uber hai sing kesu hekta global oina launch to banate have the regional maybe US ta natra North America da hana horaga then you know it just spreads tam expand to ki ba malam gate bebak sing da okay adon akoi startup company sing se Manipur da su startup ki idea se hai gadra startup company hogdoni bagi adi business macha ma hogdok pagi aduga maduna ultimately national and international arena da yon ki bagi wakhalon adon da yenga Manipur da su dum hogdok pagi wakhum se dum mayam ngangnari hai tare adu akoi MCCI da Manipur koi chamber of commerce industry da laibibni na koi Jotin laksan ngi se koi Manipur da sum startup company se hoji pawta kayamuk tholai kayamuk scope se kamai lei adu hoji ki ori ba situation hai tare kamai lei kitang hai bi laiba sane tagi koi interpretation da anouba word ni lai se kan da anouba concept ni yam bajaba concept ni kai hai kan da sum chamber of commerce ki na targana entrepreneur oi mena sum ngauja bani na many people's lai say example hai kan da koi mama passing na natragana kanagumba garje na puraga ai cha se entrepreneur ho henningi traga business to honningi smai to bi kaina tum haiba lei ada concept is agi startup ka sai already established to riba se khena ba sai su kanda startup na high rising je amram de dreamer the creativity ne magi creativity do kadai bok chatna ba yage haibi do tongan ba examiner man na funder man na investor man na yeng kan de to ko dei sum khoina tongning mo do nataba ada sum aina businessman or entrepreneur sum lakba concept ki mi sing thengnarak ba ai sa da su hak theng na thengna ki ba life with difficulties or no ba challenges mayam do hire ga di hujik lai ba no startup ki program is very beautiful mind idea se am phaje se example hai da mi na thabak tongning ba do ai gi idea de si gele da idea to sell dor ka do ni idea da man absorb to gi do ni adu ko mas inkhala zakhi do ni se example kana ko mi na hai matam da ai na paisa khar darkar wei ha ba da idea di le jaraba idea se am phajaba le raga kai gi tobang am da do tobang am se bank jalo ro ko su magi balance leite ITR leite bank account hang de so many sing ma yam do lei bani na tax return filing to da ba du na bank da di dum ma di chat khro ni thorok ba thong on jang gi do adu ma yam da idea to phajaba le raga di investor man yeng do my idea ji phajai mag ju kana var ma'am le do ni royalty ma'am ma adu ga somna khan investor gi ju kana ba win win situation am ram da raga di asigi platform se yam kana ba platform am ni adu ga hujik ma tang gi 21st century gi hire raga di the best idea ne ba sigi idea je koi yo khat mi na ba adu ga koi government gi side gi chamber of commerce side gi natraga na koi diaspora gi group lom da gi la maroi na aina focus taw ni ding sigi no sida diaspora gi no si asober role ma ji diaspora gi koi na paisa ni ba gi nate paisa pa ba gi nate the new idea hujik maroi na koi Manipur da su tongan ma am settle dawri tongan ba mafam da ai phaniam su thengnare hujik si diaspora gi platform sem da gi preparation hujik taw rai se last many years akoi Manipur da gi chat ki bada country da ambassador oi ba diplomat high commissioner oi ba consul general oi ba mayam thengnare ado ai da sum thengnarak bada mafam da thengnarui se example Guangzhou da le ba koi tamo Sailesh Thengal masi consul general ni ada ai ki kunming da thengne anywhere thengne ai sugum gi platform sa ga na hona bada si matam di changi adu hojik ti mang phaung nare hojik ti no lai ba government na su accept to be next coming sangai festival sida koi diaspora meet global diaspora meet gaina semaga koi toksira haina koi plan to bo hori
because akoi mayam si kedoge idea mayam si share tawdabna maram oiraga adugi connectivity do laitabani na adugi platform do laitabani na fanam fajaba lairaga chu to one individual approach sat ki baduna aremada ta khiba aduna hojik lai ba miyeng sin kedoge prithvi ki kanglup mayam community mayam si kari da lai hai ka da akoi development ki sharing tawbugi matang ma lai example hai ka da almost gujarat ki group da akoi mayam lairi moi masi khut se samjana sat khiba ada akoi si hojik khut samjana badi samjanadri samjanna bugi thorang do haurai bani adana any startup or su ada amabu or su akoi suchu chu na dum yanen khale am positive sign hojik ulise adana raj hoji si kari hai kan da aina sum le buda amarom da ai dreamer ne dream taw bane ngamni taw dum dream taw lai bane the dream da thabak ona pangthoke hai matam da akoi mi loi lerame aduna akoi kaim wate akoi da lot of scientists lot of accounting expert or ba to one ba continent koi sai da bo hairo ge any where the lerame ba adana sigi platform je amna phadana semkat laga di akoi tung da lakadori ba generation jingna yamna nuai ba aduga yamna favorable environment favorable ba ya no ma sema kane je situation la chetna thajai okay koi manipur dai su yam phajana expectation tawri habani adubo koi yam chawba association amori ba nama hai tare nama sina association sina koi mamang da sum taja bada koi manipur da laga koi natraga laktraga su manipur gi damakta thabak tongan da thabak thorom yam da koi mateng paning ba natraga assist toning ba natraga maduda yakshan ba pambagi koi idea sing share to gi basu thengna jare adro sai sida koi diaspora sing sin ma panda lei gi ba diaspora sing loina ma natraga su koi at least nama na koi manipur da lei ri basi gi startup gi concept sida kadai da karam mong da kamaina masi koi help to buya intervene to buya kitang takpi nama khatangi wad na tab saigi hojik koi social media layer na hojik ema the Korean Manipuri Association mayam sing se in their own way ko akoi Manipur da chakot tharang gi thawuk yam tawe in so many different ways adu nama mak natrasu saigi koi nama ai se koi it's a maturing organization akoi isu there are certain challenges akoi challenges kya lai adubu internally individualistically and as an organization ko manipur gi damakta kainom tawge na haibasidi adum ongoing oiba kenone haibadi wakan adum lei wakan ne adubu masai gi manipur gi phimam phatab na bo oire amana bo oire ngasai gi ek tawge hai kanda hangoi bu phawbdo adu khara lermin thaina di hojik ti khara handarabra andi khalli aduna ngasai gi startup tawge na hai kanda ngasai gi ai personally ai dum honestly dum admit tawjege manipur da taw se yam wai haibadi hoba se yam wai especially adagi mu halaga adagi akoi gi expectations na wang obanina unrealistic pudi wai adu su wang bunina adu aina sum khanjabada akoi gi as a diaspora nama khatagi wana ta as a diaspora na koina por kadawsi experiences mayam sing sina haibidi koina mapan saluba mi gi uruba adagi mi gi surok na kamai tawi mi keno na process na kamai tawi haiba sing sigi pulap oiba akoi gi wakhalon hai tare ko ai mapan da sai kun su jare le jare ise kun su pese ura iba khole mayam sing se koi manipur ka compare to bese unfair oi haibidi manipur da surok phatte du tawde da tawde haiba se yam unfair oi adubu wakhan positive oina khan tar di koina sigi afaba mayam sing se manipur da kadabugi oidrino oibi yai na khandi khanbado ado matam bu jangani effort yam jangani adubu oini di khanje aduga diaspora na ngasai gi startup kumbasida contribute tawbase aina two categories and khaidok jai haibadi number 1 se akoi gi thabak tawbigi process si akoi swaiga mapanda tawbisiga yamna khenaba lai aduna process se akoina porakpa seida initially yamna attrition di yam lakani haibidi akoin tawrisi chume haibna swai dum leiba akoina su pusalapa matamda madugi against yamna kero tawgada Aeroshil su experience tawjaramani masu mapanda gi akoi California da kuina leiramaga masu Manipur da halakpani masu experience tawramani aduna ada koina expect tawra lakpaduga sigi reality duga ani dui marakto da conflict ama adum lakani adubu eventually try tawrak tardi sum mindset se hong kadra na khale adugum da process se da diaspora sina contribute to bungam gadra na khanje aduga
secondly akhoi project se aina sum mi sum akhoi Manipuri diaspora sum unajarak pada venture capitalist me am sing siga connect to mi su kya laire aduna idea phajabam tang lei taradi paisa se thadarak pagi route se dum lei aduna outside tagi bo ere inside tagi bo ere aduna masigi ani category se da aina diaspora gi contribution se amna darkar ta hai nakal okay diaspora gi contribution yamna darkar ta hai maru oina koi business process mayam Manipur da pusalak pana traga idea phajab lai tar gadi maduda invest obirga yam phajana hari ba startup se achouba company am olhan ba phaugi maduda koi mateng pang buduni adu strong idea am de mathok tare yamna sellable oiba idea am lai tar gadi maduna मालेम की कैथेल खुदिमक्ता अपील तौगदबा आइडिया ngसागी उबर की ओला की कॉन्सेप्ट रोयना अदु मखल की यूनिक ओइबा आइडिया दुनी मथुक तारिसे हाइना बसु लै खोगी सेल पाइ दबसे पैसा पाइ दबसी प्रॉब्लम नते असेंग प्रॉब्लम दी पैसा पाइ नबगी आइडिया लैतबदुनी हाय मरम सिदसु बिजनेस लैतबद प्रॉब्लम नते बिजनेस कमाइ तौगद की हबी आइडिया लैतबद प्रॉब्लम ओइदुनी हुजिक खोई अमेरिका दगे लागा कैलिफोर्निया दगे लागा मणिपुर द हुजिक निबिया कंसल्टेंसी फर्म तौबिरी कोई एरोसिल ना असै आइडिया की लैक ऑफ आइडिया है गदना तर आइडिया से मणिपुर हम लैब्रा नतर मणिपुर लैबा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंडिजिनस की प्रोडक्ट मैम नतर सर्विसेज मैम सी मसे निंगथीना कोइना मार्केट तौरगा अदुम नेशनल हाइदी स्टार्टअप कंपनी अमगी मोंग तो पुथोप याब्रा करी करी चैलेंजेस थंगनबी करी करी उबी कितंग हाइबी last 1 year se ai hamda tamon hai mutung ai su jahita nipan muti ai US le jawra aduga last 1 year se Manipur gi scenario je sum naina ba khara experience to boi khara chance mudi phangjare ba adu masi da khona yeng da bamna startup idea na koi ki India maung do so sing ba har di puthori ba startup idea se India gi main metropolitan city nipan da gi na 90% startup je puthore ba aduga moi ada puthore ba startup se di investors in the yeng so one of the founder has to be an IITian or IIM natraga next na masi idea se America da leibra adu ta replicate over yani na adum da idea na funding pi ba adu akoni yeng da bam aduna kari problem la ke da hauji akhoi gi phaja business idea akhoi startup da yam tawre khole hai sing se tier 2 tier 3 cities da di kumdar pa ya de kai no da akhoi gi US la leiba infrastructure setting leisure ba do akhoi metro cities tadi leibi ai metro ki makha kumthara pa di idea se kya leite ba akhoi startup di am na India manung chakhole hai su India ki approximately urban area la leiba only like 30% of the population na khatane ba simple and high the English na ata hoine ba akhoi application sing se adu bo English ki am na bon ge India the regional language se leiba India ki 70% population city kaino ne rural area se leiba semi urban da leiba ne 750 million population India ki semi urban leiba ne 400 million khatane akhoi city area leise de around 60% mukti moi di internet sin na na loi lei re hai adu 750 million population se next 5 years ida online lak pa ya bagi chance lei ne auda moi na face to riba local area the face to problem do madu solve to na bi da makta akhoina indi akhoina tier 2 city le na akhoina face to problem the solve to jam ne example in higher the gas cylinder ge khoi thakuni line sang lepe adu America de gas cylinder lepe da ka ta de moi di yum da dum pipe lak se adu akhoina si the gas cylinder ge application online booking do we ya bagi ama sabadi akhoi Manipur na ta Raipur Udaipur India ki 750 million population le je loina vaccine ha ya pone aduga ai example am se pizza ge ai last year November da da startup kun khangatuna US da akhoi ai boot camp am yauzari aduda business ideas sing da amana Bangalore da gi akhoi rural area de thok pa startup idea amga ai Delhi rom side da gi akhoi fashion tech kind of startup idea amga moi sumari sanabda fashion tech ki startup idea na magi application to $5 the download to bada yamna problem le na utki aduga ngasai gi rural tech into the magi idea se kamai to ge da akhoi gi farmers sing na face to problem se mana solve to biba hojiki situation the farmers sing se moi gi pambi gi anaba ke kai le re ha di moi pambi do thatlaga ngasai gi fertilizer distributor se da utlaga si anabane fertilizer distributor di mali scientist nate man di magi pot hardro arai bu yu lage na mai yon salaga leba ki le how do adunen ma haleba adu my app si di yamna simple loiba da regional language ta aduga yamna simple loiba application da photo loraga mana akoi gi scientist me am se gi network se semaga
फोटो दो येंगा सिदे करम फर्टिलाइजर पोटेशियम हापगा फदोइरा अदु हापगा फदोइरा ना अदु दो माने सजेशन लौरगा डायरेक्टली फार्मर दुदे बेनिफिट पिएबा अदो मसागी फैशन टेक की कनो दना 5 rupees मागी ऐप डाउनलोड तो बदा वा बदो सोमना कंदा 10,000 rupees मागी एप्लीकेशन दे योले अदुना अखोई रूरल इंडिया दे पैसा थोकपा याबा दे पैसा लोई थोकदोनि अखोइना सेकंड टायर सिटी लेरिबनि ना अखोई की प्रॉब्लम स्टार्टअप आइडिया पुथोक दी आइडिया दु नते अखोइन थिगदबदि प्रॉब्लम दु थिदोइने ओके प्रॉब्लम दु सॉल्यूशन पुथोकदोने प्रॉब्लम दे अखोइ मणिपुर वाप नते प्रॉब्लम लेरि मैम सि सॉल्यूशन पुथोकपा है अदु सॉल्यूशन पुथोका अखोइना मदुदा अखोइना एज एन एंटरप्रेन्योर आइडिया गिव अ सॉल्यूशन वी मेक मनी ऑन द प्रोसेस है बदरे अदुना अखोइ तमोइना है जो डायस्पोरा की वेट हमने लेसिदा अखोइना सिदगी स्टार्टअप आइडिया पुथोक स्टार्टअप से ग्रो तौगे हाई तारदी मा से मपाने इन्वेस्टमेंट दरकार ताई लाइव इन्वेस्टमेंट सिंसुदो अखोइगी डायस्पोरा मेंबर ना $1,000 रंग थादा द सिदा 65,000 rupees ओयरतोइने अदुदना एप्लीकेशन अमा साबदा केसु लेबनते आइडिया अमा दुम सेंगुत पय अनमुदे एना फोकस तौजरी सिदी अखोइगी आईटी रिलेटेड स्टार्टअप गातनी को अदु आइना हाइजनिंग मुदी opportunity से लेते बनते opportunity याम लेबा अखोइगी स्टार्टअप की कनो से पूल से अखोइ लेबा लोकल एरिया अखोइ लोकल प्रॉब्लम सिबु सॉल्व तौंगम तारदी मदुबु अखोइना फिगर आउट तौदि कमाइना मसी रेप्लिकेट तौनी कमाइना मसी से मेन सिम द पोरकनी हाइबदु खतनेबा अदुइदमता अखोइगी नामा तलेबा अखोइ डायस्पोरा मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एरिया लेरिबा अखोइगी मेंबर्स से very educated top class अखोइगी कनो तौबा थबक तौबा तने मोइगी रेफरल खितंग पिरकपदा मोइना एसी आइडिया संग दि यंगबियो हाइबा कांदा मोइ आदा लेबा वेंचर कैपिटलिस्ट के नेटवर्क में आमदना अदुम इन्वेस्टमेंट तौबदा केसु केन तुंगाइ लेते हजिकती अखोइना फोकस तौजगदबदी मेनदी अखोइ सेकंड टायर थर्ड टायर सिटी लेबनिना अखोइगी ऑपरेशन कॉस्ट से एनीवे नेम है नंबर 2 प्रॉब्लम से अखोइना फेस तौजबनिना दिल्ली ले मिदुदी खंगोय प्रॉब्लम से अदुना सॉल्यूशन द अखोइने फसना पीबा ngamni अदुगा अखोइगी लोकल लैंग्वेजेस अखोइ इंग्लिश तंग द नता फोकस तौरगा लोकल लैंग्वेजेस जंग फोकस तौरगा एप्लीकेशन दो याम सिंपल होहनबा अदु प्रॉब्लम दि सॉल्व तौबा अदुगुमा आइडिया पुथोकपसिदा यामना चाउना स्कोप लेयना दो हाइजनिंग ओके याम चाउना स्कोप ले प्रॉब्लम न थल्लब मणिपुरनी हारिबा प्रॉब्लम मयाम सी opportunity दो onthokpa yabagi yam chauba scope lei habani maramduna so isida adubu hairiba problem yam do address tawraga solution mu puthoga madu opportunity do onthok hadana na mayam tholokpa targa su koi manipur da IIT natraga koi IMS ki mi laktaba targa su koi manipur da lejari ba koi business circle hadana nauna MBA oina tholakpa koi graduate mayam sai tar management graduate mayam sing su moisu startup company tonu mayam di leri adu sometimes many a times sai tar investment gi han ba hodokpa gi investment ari matung tarakpa da madu gi makhata na growth ke damakta koi investment mathok tari madai du da koi diaspora sing su mateng pangba ya habne tu han ba gi to start with hai tar starting gi investment city self investment ha ga masana dum fund tok jabu gi mathok tari bra so ai da su investment gi problem si layena khambi bra Jotin lakse ke havni laibne lay hai tare da saigi idea adi am phaja phaja pore aduga dum koi promotion tawno honari health care sector da dum koi khara tawno honari ada khoi ki difficult kana se area se ai sumyang kan da koi si sumyang da manipur gi problem si everywhere okay adum loi prithvi phang khuding da adum loi thena to plan se dum thengna rangoni adi si gi problem mo na khanbana ta issue mo na khanbana ta it is a challenge ne ba challenge da manipur da ai sum khanbada hoji hekta tawba ya ba नत्रगना हजिक खाई वागदब पृथ्वी की येंगबदसु अखोई खरा वाटप सिनेरियो मैम बुई से एग्जांपल हाई कदा अखोइना से सोलर तौबा नुमित मंगादगी एनर्जी सेक्टर सिनेबा अदु जनोने सिगी मरांग मतंग जाना आई खुदों जाम लगदोरा अखोई अखोई हजिक फंगी मई से अने सुम नुंगाइजदब सु फील तवे मई से काइदि लाइनो मई से गाइ सुम थिगत कनासु थिगते अखोइना मई तौरिसि एग्जांपल हाई कदा अखोई दाम सारिने environment we destroy the environment adu akoi nungai le phamna wa ga ngang na dang da chatni ne street light ka than na mase afa thabang de is a kind of sin pap ne mase mi gi jiba pan wa microbes to one be animals man ki leifam chafam totally devastation tar akoi mai thali ni ga nungai na si chakot gi khudam nate amrom dhara ga in a sense ko adana hojik di ka dore malem gi gyan tar ba ba sing di almost solar the my only sumai na ando ba creative oi ba aduga akoi na yam pollution ju thon da ba adi tungi malem gi akoi gi lakadori generation ji gi isa issuing mayam gi khan la kan da akoi na adung ma part khara changsin ba fai ba adu na tabi da ngang
ngaki oirga khoi na madu tawdaba yade generation tawni ma tawni kaina heavy fuel dagi carbon emission tawga pollution tholaga khoi economy development tawsu kanab leiroiba kala du mangne adana khoi na focus tawdu je almost aina khada isinga maiga ani sidi khoi khara focus tawni ai anoba startup ki creativity leiba kangu na su IT ki kangu oirsu amo oirsu environment de khara shape tawba adu makhal ki creativity to leininge environment destroy tawraga development leibu ki creativity to nattaba aina new startup the new creation tawba pamba innovative idea leibu music da ina haijeni je mase akoi manipur ki praja da all over the world sidi globally internationally yeng matam da sidi universally ai tare si yeng matam da khara su khara moral and ethics ai tare business tawraga moral and ethics khara leina environment jo shape tawba aduga tungi generation gi jungju tungi chada no da leiba offspring man ka khanbir kanda adugi startup man duna adugi plan do to honinge aduga aina sum yeng da manipur su innovative idea yam lay aina sum yeng da say example hai da aina ma to sizen gaina koi healthcare sector mai pulli dr tanusri koi rosil ge ju no ni party ni ado moina to riba no se aina am appreciate to ba ado isu ai ge company na mo reinvest to ge gaina isu plan am lay say example mana to riba no judi almost ma Malaysian company ma tied up to jabne say example hai da koi gi ma isam cham gari bhanam khakda koi laboratory gi hai human si hekta koi diagnostic center ma chama hapchal laga se ECG bu yauro adigi then tongan parameters khar leye haidi hekta mi je adu daudar ga di siba ya ba samna da BP ga stroke to ya ba le na ko adu ko yam tang bo na te rupa lakh manga thru ga to bune adu bo hore hore ba sim jeng da diagnostic center si gi yengor ga di cost is very different lupa chani jom ne yadu ni ji parameter taruk tere tarung ga adu hoire sa to diagnostic center yeng ga dil pa le sing amani ga sang ne ba lupa chani jom yadu ni ko amai to na equipment se khinjel laga man remote area da chatlaga database ama semkalaga adugi cloud daga thambaga adugi mana kana semkachabado ai adugi idea du yaninge ba kaina da laita laira mayam sina akoi gi imphal da natraga jaga am chalu matam da madi no sur sa doini mana no sur sa mana lak matam da masa do na bani na lakta ya lakta ni adu mana no sur sa ja bani na mana awa thengna do mayam do se u phangde there is potential difficulties mayam de ba u di phangda ba thokti thoi bani ko where is remote area da sum yeng biyo ba adra sugum bagi maram da khara sangjel ai ba ma IT ga aduga then medical science ga ni je nakshan da rai ne ba adra sigi poche aina appreciate tawning dana ma investment something bicha yam na tel pa lak to kunang tram gi wari ne da isu ai company di kai de khai pa invest to ya sigi kai ne khalle kai lo kind of humanitarian service ne heavy ai we may call adra hosiki healthcare sector da dum to ba ai aduga tongan sector su mayam li adu aina pa ma da environment kan ba asen samna da ai one example ma ai yam nuai dum le because ai Switzerland jat kan ja part mayam ma people kai na thamam do I am tina in nuai de khoi da part mangjelin myam se mo si akhoi gi aso mistake ma ne si gi mistake che amona thol agum je khoi na adu di akhoi angang lai tam da su startup chu tongan ba field da lai mioi sing sina ju sigum bagi sense of kano che khara environment kan bagi mai kai da su khara changjel laga di akhoi su da malem je khara okay business su tausi startup company myam sang ji idea myam lai problem myam lai hariba problem मैम से एड्रेस तौरगा तोंगान बा सॉल्यूशन के लोइना स्टार्टअप कंपनी मैम बिजनेस मैम होदोक्सी अदुग माय पान बसु संक्शन हैबनी इवन इंटरनेशनल लेवल द संक्शन सी अदुबु एट द सेम टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अदि हौजिक की ओइबा रिक्वायरमेंट दो मिट तौना फ्यूचर के दमक तसु खाकपिरम से हैबु वाखलन सु लेना संक्शन से हैबु वाफम सु थंबिरी याम फजबा आइडिया मनी ऑन द नो ब्रेन तलो जगे ब्रेक के मतुंग मखा ताना खन जगे ब्रेक याम थंजर के पेंग सुमेक तानो लेबी Welcome back. Adon ibro se Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hunatang asi khana jarmi basi startup company na traga initial stage early stage company sing form toruk matam da na traga Manipur da hodoruk matam da masida diaspora sing na kari mating pangbi abagi haibagi matang dani Manipur gi mapan da lekhraba Manipuri macha sing na kari mating pangbi abagi maruina miram da lekhraba akoi abroad da lekhraba foreign countries da lekhraba Manipuri macha sing na kari karam na mating pangbi ag habni matang sida ina oja Roshan da lakchani si oja koi diaspora sing na pangbi matang thai koi tangkak ani thona thambi khare aduna tabi da koi gi startup ecosystem hai tare startup amma masi madudagi kaya concept tauраga horok nabagi madudagi growth onugi damakta magi tongan ba partners hai gadra magi ecosystem environment mathuk tadu mali madugi environment do koi Manipur da leire hanu ubibra madugi damakta koi diaspora singna su karam area da kamaina masi changjan bai ai na kari ming thambiri ga da sai ge aina ho da haije ge sai ge Manipur da startup or so any small business or so any hoge na have matam se da yamna ad hoc oina hoba ma aina sum uzai habadi ngasai gi
dukan bu hange hekta sorok matai oitar di dum thong palan thong hang do gai pot khar yo laga adu magi wakhan aduna asai gi startup tuga aduga yeng ro di yamna gap phnam lai gre adu bu ngasai gi aina haijari ba process haitar hobda ai company ma start togi haitar di kari tau doino haibase ai sama hojik exactly khangje de amasung kadai dagi khangga doino haibase yamna wana thoi ai gi khangna chana myam sing da hangi kari tau doino comment tau doino adagi aina sum tajarak da o partnership togi haitar di o Manipur da dum tobi ai Imphal da dum tobi ai adubu corporation ama form incorporate togi haitar di Shillong da tau dam na hare adum chumra chumdabra adubu di verify tau tare ko adubu Shillong da tau tam na hare aduna aina khalle haibdi adugi gap se kadabugi leirino Manipur da kadabugi oidrino kari challenges laige from the government side from the bureaucracy ki side tai kari problem laige se yamna khangjaning aduna ngasai gi ecosystem oina hai sing ngasai gi subhai kenona oja jotin sai habi gre koi gi skills laitam nate mioi laitam nate adubu silos oina tonga tonga na moi gi thabak tau na dum leije aduga collective oina ngasai gi accountant tuna banking tuga kesu yam kana tie up tawna de adagi kari haini tax file tawbuga kano tawbuga atopa kari haini services provider map sing se amaga amta ngasai gi understanding laina tabdo haibdi group oina pulapna laaga che Aeroshil na start tawgi hai kanda asidana si tawro adai mangon da chalu kanda o sigi banking do sigi banker do chalu ro doi kano tawga mathang moina sigi knowledge se ngasai accountant tuna accountant khatangi khangba adagi banker tuna banking khatangi khangba maina silos da tawbani na ngasai gi process se am slow down tawdo compare with taw se unfair way do so the US da numit marini da company ma hangaga IRS moigi tax ki code ka kaya ni number ga loina bag loba se numit marini mangani max adu to yamam okay adu gise khoi se di probably months change aduna adum bagi amna basic oiba kano se ngasai process se adu yamna changmani na kano matam yam mangi effort yam mangi aduna houdring ai da mi kya maning han gi ba hai tar ko houdring ai da as kana de da hairaga to khibagum phanam yarum do male nai kha ai sum guess to jabai wan aduna masigum ba kano se kayani process se shorten tawraga yamna haibdi masi business bo ideas bo lactribo stage ne si gi se yamna shorten tawgra tawitar di moina ngasai gi moigi time and effort to moigi startup oire small business oire se da thada bana phaina khan basic needs process ta matam yam changi tar aduda dum magi kano se hangi basu ya magi ngasai gi motivation amna high expectation tawraga sai successful hoige have se sum ngasai gi first hurdle do lan mangam tra di so many hurdles to go ko adu ma'am sing do kamai lan do ino haibagi moida motivation sum handagi sai sida de koi MCCI na soidana mateng pang bangam dong male sai gi koi da su normal hojikti khoi office ka je dum khoi classic grant de ga thami je registration se khoi staff ka su le ra okay MCCI gi yes kai da hagi khoi na masi yam fajaba public ka address tong ning bane mamangi public limited ka su yaw khami ko sai ga khoi na business tong ning mi su le paisa su khar le ba sum le ada ai many people saying le kheng na sida ga doge do iban garang na han so khoi ben dun chana ban so hang smart le na paper le bra bank account le bra tongni thok se kari no what is scope okay what is your vision I don't tongni se kari no se fazana clearly defined to bosi ile lete se ama ju tongning ba thika ju tongning ba po su yoning ba the yes moi hai je as nang di export import ki am hai bani Myanmar da su go down le office ka su le hai kain to ai Myanmar jam to last minute yes le ad moi ama ju loi tongning ba dong su u ba no and let's try to focus only one focus to ro adan revenue generate to ro adai tum sa khai ro yare ad aina yeng nang se even my parents wo tum jaw le tongni se kai no ada ai ngasi sigi khudong cha lo ro ai anirak sure ko ai hai du se public ta ina khangani se number 1 point to dui thabak se ai limitation je kari no
proprietorship ta tawdorira number 2 da limited liability partnership ta tawbidorira then the khara wangkhalaga private limited company ta tawdorira natraga public limited company ta tawdorira asi yam clearly khangbam sang hariba define tawdoriba mari je mai magi scope ki matungina different interpretation different scope lei je adana aina tawdori kari no je aina isama start of the proprietorship tawre then adai di koi private limited lai adai di je very soon no koi je public limited tum lai koi je listed company ga changning bi wakhan dum lai asmai na ngasai oja tak pi budu da koi thabak ti tawning ga business amati tawning ga kamai tawdono khangda bagi ataga loi tawning bagi wakhalam leiri aduna adoi da clarity ma adoi da leitabni na ai LLP limited liability partnership chakadra natraga private limited chakadra single proprietorship chakadra haibagi moi dasu adugi clarity am leram da basu LLP hasan mai to bajana private limited sak mai to bajana haibagi arigi single proprietorship sak mai to bono haibu khang da basu mayam leram dunia ngasai gi koi gi management graduate oiraga di moi ham de khara khang basu aduna to simple chumna gi normal graduate normal educated person amana natraga koi semi educated person amana toning targa di ada idu da si mayam technical कहता है jargon mayam se jo khangmo mathau ta do mali मतलब मधु explain तो हुई बस मथक तादो मान एरोशल साइड हाई बिरिंग माले करूं हाई भी सी कमाई तो केदा अखोइना तमो है जी एग्जैक्टली हम चुम नेबा सी आइना लास्ट 1 year एनालिसिस तो बुझिदा अखोइ फजा खंगजरेबा अखोइना जुम स्टडी तो फॉर एग्जांपल San Francisco Bay Area है मसे स्टार्टअप की हब सिलिकॉन वैली होइना है मा इकोसिस्टम हम हाना लेजरे न है इकोसिस्टम है दी आइडिया अमा थोलप कांदा आइडिया दो नर्चर तोइनेबा मी आम लेबा आई टेक्निकल मी पाम है टेक्निकल मी दु लेम फजन ले बिजनेस डेवलपमेंट पाम है फजन ले आइडिया दो फंडिंग तो बिरगे है मी जो फनान ले अदुना बेसिकली आइडिया दो सपोर्ट तोबिनबा इंक्यूबेशन मफम हम लेयोने अदो होजिकी समाइना बिजनेस आइडिया में हमसे योखत के हाई तारदी अनो वइना अखोइ ऑल इंडिया की झारखंड स्टेट खुदिमक लोइनबक स्टार्टअप पॉलिसी हांगा incubation centers in the hang bahunare basically ngai hai bu point sing do ko incubation center gi main kan incubation ni akhoi angang pok tangai ba angang se moi thambe mai sa pibi ra adu saman idea ho tangai bi se 90% of the idea say first 1 year de fail hoine adu ngai hai ba masa di idea di leisure ba adu kamaina business ma set up to gi karam proprietorship to odra private limited to odra adu myam khangda bu na akhoi na support system do pibi ba okay adu ga my technical mi daka ta ga na my website am sa jage ha technical mi pibi ba business development gi ma financial model sabi ge na ta ma business plan ama phajai ing pi ge adu gi akhoi na course ama incubation mafam am da pi raga moi leiba akhoi gi stakeholders myam se loi pusan bi raga sida akhoi incubate to ta di chahi ama that 1 year to 6 month khada akhoi na idea ama incubation to bi raga modagi masana lepcha ma makanda ma adum idea to chacha khane ba ahan ba hobuda wari se adu da ne ba idea mi myam tokna re motivation later se adu da ne ba kaigum ba mafam ama khatang da company tara punjan laga ma nu face to idea atuba company do face to myam do share tongna raga ama le problem share tongna ni adu ga problem laita su akhoi mutually help to binaraga admaina inkhat pa se sigi model se akhoi na kaigum ba Manipur ra hodu pangam ta di akhoi gi idea se hobo motivation anam di aina sum yeng jaba kan angang sing se mathan loi hona jaba nga ta ne ai mathan no hona jaba ni na ai si kai dawni paisa ju mathan pathok sa ra adu ga ngasai gi seed funding dang pi bi ra ba mongon da ngasai gi legal terms legal mana to riba business model do si sina ai kona legal issue la kadra adu mai issue khana lawyer gum ju tana han bi ra ba adum ba incubation model ma khoi sembi beta di Manipur da first year da 20 ideas tang puthonga mo next year da 40 ideas puthok to ni so incubation is manga le ra di idea chama le ra kan da idea chama du na implement pe ka da wa aduna expand tawraga moduna chama mong da idea je loina ba success hoini di leite yang khai dang success ta su akhoi gi hoji Manipur da lai problem se na business idea am thola di mayam loi chongjan ne school hange di paisa to school loi hange auto thore mayam loi auto thone aduna adui mohta idea se sam buthok se adu idea ma mi tara dang hire to so ba unique oina su idea loi lai jara aduga akhoi ju kaya tare business amadang da loina bak strain to ga business pura manghan me mong da akhoi quality do handa halai da adu na ta bida different ideas puthoga idea me am do work to minera ga makal puthoga ngam ta de ina khan da akhoi Manipur so akhoi startup ki kano se di yang wang da sakane na khanje okay ton ba idea ma thok tari habne du bom tang se startup company se according to research ton research ki matung ina masi gi kano se success rate ha ga failure rate ha tare success rate se am name ba failure rate se am wang happy wa phum leibani na so I said da koi gi startup toning ba na ta tori ba
अनौब म्यूसिंग है इंक्यूबेशन पीरियड ते लेबा मिसिंग ना मसी यामना किनिंगाई ओइब्रा करी करी मजाई दुदा कीना सकदबरा नत्रगे सेक्शन सकद करम मखल की सजेशन पिबिनिंगी आइदि मागी फेलियर रेट से वांगे हैबगी फाइंडिंग्स लेबनी ना मसी रिस्क दी थबक खुदी मक्तले लेनी हाइबदी स्मॉल बिजनेस बु एंटरप्राइज बु अचो अचो कंपनी में अम चावरम बदई तुगिबो फनाम सु याउरे मोइना तुई अदुगा मचामना सक्सेसफुल ओय अदुगा अदुना चौबो ओय पुसु याय अदुना ngसाइगी एफर्ट तुदी दम आइडिया दुदै द बिलीफ लेरगा मतम पीरगा सही से सही अनि अहुम मरी मंगा को फजना मतम पीरगा मदुदै द थवाई हकचांग यावना करिगुंबा थबक तौ तारदी सक्सेस होय बे चांसेस यामना लय स्ट्रेसफुल होयगनी डिफिकल्ट होयगनी मोटिवेशन मांग पे याय अदुबु करिगुंबा परसिस्टेंटली दैदा दम हंजन हंजन मसी ओइनर तौगेन खन तारदी अयामबना ओय अदुबु एक्सटर्नल फैक्टर्स में आम ले कोइना कंट्रोल दो ngam अदुना फेलियर ओइबसु यावे अदुना की रोइदबने हाइबदी एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर को आई सामक आईटी द थवक तोई कोइना सम 10 years ago कोई स्मॉल बिजनेस मचा मा होगेन खनगिबदगी यामना निकनिक लाउन होगेबा अदोइसु तौरगेना दम खनगेबा याम वागी अंगांग नुबी केनो तौरगा अदुना अदुगी जर्नी दो कोइना खंगबनिना होजिक पुदी खितंग सेटल डाउन तौरेन खनजैको अदुना होजिसु दम चैलेंजेस लाई चैलेंजेस ति लाकपुदी लेपोय अदुना चैलेंजेस तो ngamaroina hobadagi tawdringai da ngamaroina tawbisidi fattena khajai aduna try yamna kai hani unique oibe idea amma leina khanja taradi madui do try di at least once di tawbiyo ado matam su khar pibiyo okay matam de khoi soida jang ni instantly overnight success ti oiroi malamaduna khoi success oidaba haibasi khoi gi mayam haina bada failure si amuhna hona da badu oiduni na ki badu hona da ba natraga mama da mai packet ren hona da busina failure oini habi bhong gasu leine aduga kanom ta swai jige sai gi initial idea se simak na akoina dream tawribado ultimate oirakani haibasu leite haibadi evolve tawraga kanom olakani haibasu thokpa yawa for example ga sai gi koina hojik facebook haidi ram mina khangna da yaudre facebook haidi masigi se aina sum YouTube video ma Mark Zuckerberg ki magi YouTube video ma some 10 years ago maybe 10-12 years ago magi se YouTube video se yengkanda mana adugi matam da leiba vision duga hojik Facebook oire isiga yam khenagre madi college campus samda sum connect tawna ba imana buga sum wari sana na ba na hogibane aduga hojik ti Facebook yaudri mi hing bia de haibe film lai aduna अदुगी विजन से कैसु माना हेक होबदगी अदु कंसीव तौगिब नतेबा अस आई सुमाइन तौरगा वर्ल्ड से कनेक्ट तौगे हाइबना कंसीव तौगिब नतेबा अदुना असाइगी आइडिया से इवॉल्व तौरपि याय अदुना कैसु आइना ड्रीम तौबदो अदुमक ओइदर बहुता अतोप ओइरकनी हाइबगी चांसेस से दुम लैय ओके अदुना कनो थादोपिगन होप थादोपिगन ओइना खलिबा आइडिया सी सुमाइ ओरमदगी अतोपा सलोन अम ओरकपसी खंगहौरोय मतलब संगबया दुबु ओलकपदी याय अदुबु थादोकपदी यादि हाबि वफुमदुनि स्वाइसिदा रे फेलियर एंड सक्सेस की ngसाइगी रेट खरा वांग बनेम बदुदा फेलियर रेट वांगी अदुगा सक्सेस रेट नेमि हाइसे मयाम थादोकना बदगी आई मसि ngमरो दे न तन्दना तोखिबा कीदना तोखिबदुना मरम ओइदुना ngसाइगी फेलियर रेट से याम वांगबो माले अदुगा सक्सेस रेट से खरा परसिस्ट हो बाई मसिंग सोयदन होना दबि यादे वार वन होना रगे गायना मी मरी मंगा मलेम होबुदुना कोई सक्सेस रेट से याम नेम बोर नो माला दा हाइपर रेस्पॉन्ड तो बिनो माले एरोसिल करी हैविनी आई सक्सेस से कोई स्टार्टअप की कोई की कम्युनिटी यामना हब होय बे एरिया दी सेलिब्रेट तो नहीं है आई सक्सेस आई कनो फेलियर है तारी सक्सेस इज स्टेपिंग स्टोन टू आई मीन फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस फेलियर होय ना कोई थादोकपा खोदोकपा तोरिसे बेसिकली ngam is kam kan ngam ge abda khoina yamna kaya tare safe ba environment thambira kan ngam meba asai aina haije ba khoi incubation center si more or less like a safe environment hai di ma incubation meaning di mana aran ba thabak na ta idea du da kanom soi ba khoi ba yaw gi tar su basically testing round gu maneba aina phajana
business idea do fazana prove to ai kano se mayam na pot se aina idea no puthoga problem no solve to ga mi na lebi da tar di adu mo ta ina kitang hana mi aham na mi tara trawa da hana test to ba e moina pambra pamdra moi feedback bong lowi ba feedback lo ga oi pharesi pamma mi na moi gi feedback to matung ina modification kha to ga smayam change to ba adu su magi period che akhoi incubation period che loi to hon le ya adu failure adu ba la ko myam du so mai magi idea du di pro mang gi roi keno da yam chaw no to na tam ni na paisa yam thada ba na tam ni na aduna madugi akhoi environment ma setup to bu no yam da kar we ba akhoi na aina side insist to we ja gi last 1 year gi sum analysis to ba kan jira manipur idea photo ke di akhoi incubation centers yam na hang ba da ta okay ado sidagi akhoi external expert myam su ko ra ga sida kamai to ga chakhon na to si ge na okay incubation center myam hangok target startup idea myam si company myam madu da sem go chabe yabagi tanja yam phangni abani hoji go redi madugi masing si yam na laita bai tar almost negligible oi bani na yam wari ha tar to bungsai gi ultimately failure and success ki matang du da persist to jege ha tar ga su ahan ba step ta fail hogi tar ga su ani su bai restart to ge an khalak matam da madugi mateng pangbino ba tar government ki side bi oro na traga ko gi tonga ba business circle da gi ro individual level da ro manipur da madu adu makhal gi environment adu makhal gi mindset ko gi business to ri miyam da su lei ba jala kana gumba na ha mana miyo yamana startup torong matam da madu fail work matam da man amu restart to get hana khalak matam da madu bu sagat pina bagi hai taranga sai incubation gi environment se masi layen khambi bra ko manipur gi situation city fazana khangbi bino jotin lak sai yam phase ro da aduga point khara ju thamjarong ge hedi kana gumba thabak tongning ba naha sing marakta samnai da akhoi sum khallaga akhoi sum thabak to su nuai te haidi se example to ya badi yam lei haibadi in terms of achong so badana taba akhoi macha da sum aina sum khanbada lerak khulak da singju kangu bora yol sibauda even samnai da akhoi KFC ga to re sumai adum to yai yamna healthy oina yamna akhoi traditional food da se dagi school sing da ngang sing je nutrition gi matang yam wale aduna ai sai gi medical gi kano ai ga khara invest to ge khali je angang si haiba ni khoina input direct ta pangpa ta pan ba adu angang si protein gi am chari according to the weight according to the age adu ga pa si magi nutritional value je fangi bra ga je khoi kana su yingu de asung ba mayam si khoi khara dum to bi ai health care da kai da dum to bi ai chana thangna da to bi ya ba dum mayam si le do angang si je khoi ni yingu da aina aigi phoi tongan ba voice ki kanom su leibne ai no mayam su phanam su thar akoi overnight crorepati oining mi no singar yam long toy adu ti ka go ba paisa khara adum ba se ai khitang yaning de hadi spot chi ka go aina sum yang kan struggle sim mayam tor kan aina ai personal de dum haja ke ko akoi aina khoi nuai je de aina struggle mayam thingna ku na nuai ri ne ba struggle thingna tu ji nuai khangoi ga su ko adu aina sum yang kan da struggle do thingno failure do kaim nate success su kaim nate hobby oina tau paisa ba sum paisa oina tanar ba wani ko ta se dai mayam jai je ke ko paisa oina tan ba sum jakha paisa wani pak su phangoi adana sum hobby oina chat bane ba hobby oina chala ka ai si mayam nuai ja ni makhan gi theng ne re hai di samnai da sum macha sum lam ba da tum lam ba da do ab top level even samnai da minister union minister una khalak pa sum tongan da level le ba according to the time situation thing adum laksa pone sidi modo khoi ne ta kala ga to ya na te bo e je ko aduna yeng da khoi na hawri aina ano se khangding se macha dum hobiyo ai di khoi na thabak to bu da sum yam pesa pho to budam te dum fail hoi ni ai je ko aduna macha de horo experience ma sum tor sum ka kha jar kan tam sum ko khoi na chanu lam bu di yaroi according to the environment according to the system na phajara ga di magi da makta lot of people are waiting to invest Japan the investor ga che 1.3 trillion dollars level company dari me moin hai je idea do phazar dine man haru da nate man expose da horni like Aeroshil gumba moi summa tawjeba like incubation level center pirni idea do phazar di atum investor di tholakani kaim ki biru no akhoi ne yeng do je paisa dang ur ga di wane ba tan ba da idea do puthoro investor dum laksani akhoi ju one of them phazar di we are ready according to our limitation adum laigani aduga mayam su loiro bak diaspora mayam ju aina connection to jere se this is coming November sida global just Manipuri diaspora meet kaina sum festival ki time yes aduda mayam se kaurer ga akon hai do se paisa piu hai nate idea mayam do at the same time da akoi gi music marak sida startup ki manung sida gi idea phajaba lagadi adu gi platform da same ga connection to jeno hai bane mi na thaba loi to ngam pote aduna tawdori pochidi mayam to lakhar aina sigi maram da khangi sigi maram da taw mi kana le aina sigi maram da khangi sigi maram da kana le admaina area khaido adum develop to ja pone ba adana khwaidagi luri platform sem ba si tangai fadi habidune adana manipur gi hawri ba naha jingda aina haining ide
overnight da crorepati winning bai thaba ma to khro akoi huge crore rupees ama drain out to hrabani ka sunata ba tai punba khadrak madrak khara laga thaja birunu aduna then ain haining ide kara khara su khangbiro khara su pabiro adum tanasi akoi we have a lot of ample time tanadri sulai na ha me yum da sulai office sulai dum tanari aduga tawwe aba guide today proper guide today akoi su yam khangmana te tawraga khangpune akoi kanana su tamu banate akoi sana aduna number 1 point da Manipur da quite difficult area se angang sing parikha tha matam da council ki 12 parikha tha matam da 19000 commerce ki tharga only 500 kat commerce student oy go science ki 19000 yes it is very difficult situation akoi accountant marang kai lete we company also we are facing a lot of problem adana parents in the hining is account ki khara khangba commerce khara lohan biro account yaudna thaba kaim to we abna te phana haising jenu phana tawjunu account yaudra downfall tu ni dum tawar tum dum tur kani dum adana account se akoi atob challenges sabne accountant fang de je adana ai gi parents sing da Manipur gi praja da hining the career moina today's opportunity go sigi khudong jam lorga commerce ki student khara thokbiro aduga akoi sumba startup ki career gi company chok job giant mayam tholkani asine ai haijeni okay commerce ki students khaga thon ba mathau tare manaduna commerce isu amna munna yamu taragadi it is also a science Manipur is scientific temperament yam leiba angam khudem science lohaning ba adun ba state ni aduna kogi accountancy hariba subjects isu science ama kan yam loba science ni maraduna sidasu science me am lere hariba science even arts ke subject me am tasu scientific oiba pon ngata ni maraduna science only pure science ko tak nate sonasu science me am leri sonasu science kara lo laga accountants me am putok chabi ofum leri last but not the least oza Roshan lakshar ke kari having have the one of the oza Jotin high plentiful oiba kano ne have the species ne aita re ai small business ki damakta ai accountant ma dakar ta na ai samna solve to bangam de adumang ne oza Jotin high se have the ai phanam na engineering degree paijar so ma paijar so accountant tok matam da rules and regulations taxation gi amagi ma'am sing se yam complicated way sino men complicated way technical didi akoina like am paraga o se na si toro haibagi set oiba kanom di leire formulas natraga adubu accounting sidi changing yamna change to way ujik GST la natra GST bigram khangna da so this is a big opportunity GST ki problem se solve to we say big opportunity neba and that's a career by itself aduna madum focus to na khwai dagi fani na khale haibadi ano se challenges adum thorgani ngasi GST thorkana hayeng I don't know LST I have no idea ko aduna adu gido masing med focus to na fagani focus to area am lere maraduna kogi hujik mayam na GST yam khwai dagi allergic ori ba taxation system GST haina da na tawsira tawroisira khali ba du tawdadi yadna registration na chingba tawlari ba registration tawro phawba masi karamna ai filing tawdagi haibagi chamam nabu lairi ba area sidani GST problem khwai dagi ori ba allergic khwai dagi ori ba GST sida yam chawba career ge scope ama lere masi na mayam sum ma thabak adum lawbu yare habani maduda khara puning sanction mathau tari adu Manipur dri hojik कोई कंपनी सेक्रेटरी बोरो चार्टर अकाउंटेंट बोरो और तो बिन मिसिंग सी कोई संगाई देगी हम तांग रहे तर हम तांग रहे तर मतलब सोन सुखरा था तो मथक तानी साइंस का लोइना ना अदुगा कोई बिजनेस अमा होबो तारगदी स्टार्टअप अमा होबो तारगदी माइक्रो लेवल दे होरगसु मीडियम लेवल दे होबो तारगसु स्मॉल स्केल दे होबो तारगसु मतम खरदी चंगनी सोयना सक्सेस फंगनी अदुबो मरद तो तारगदी मदु यारोय मसी पैशन अमगलोन हॉबी अमगलोन तगोन हाई वाफम जु थंबिरी अदुबो ओवरनाइट सक्सेस ती लेरोय मतम चंगनी हाबगी वाफम याम फजु वाफम थंबिरी ऑन द नोट ngasi wenadi manu hongi thamse matang sa lusin jargi ngasi thorom sida Aeroshil oza Roshan amade oza Jotin langbir kalong ngasi thorom sibu thawai happy khiba amadi mapung phan gi damakta ahum pu thaga chapodok chari appreciate your joining masih ngasi gi manu hongi thorom ngasi gi addition se karam tobi bage khode khan bir pe agane koi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi gi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur ta join tobiraga comment amade feedback thabir pe agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off Khurum Jai